Kileyik biz Allah Allah deyu yahu. Zakirlerini güzel etmiş izen Sübhan. Bu yollarının yadını etken mıratta var. Din yolunda şeyde bulup Allah desek. Dileyik biz Allah Allah deyu yahu. Dileyik biz Allah Allah deyu yahu. Hak'nın zikri Allah deyu havhu deyu. Gaşıklarının canı Allah Allah deyu. Gaşıksızlar bu yollarını batil deyu. Dileyik biz Allah Allah deyu yahu. Dileyik biz Allah Allah deyu yahu. Milliard Tatar һәм Тәртип радиосы проекты Мінәҗәт Геннадий Макаров башкаруында яңгырады.